twaganiraho na bamwe ahabesimbire ahantebeze byaro muri Mbarara City hebirimu Boma Rugazi Kiswahili ahamwe na Kisenyi Cell kandi aba buri omwe aine ebyagenderire bachairman bentebe zo kubanza aba bashaba abantu okureba ngo baza kubaterera akaruru ahamyanya yo kuterera hakaruru izoberi yanyencha kare Mugisha Ali Boss uri chairman wa Kisenyi Cell wayashoborera ngo akarura karaterera nyencha kare akwani bakwatira NRM ebendera nyencha kare tuzakutera karuka movement tukutorana ba chairperson ba LC1 ba flag bearer bakuza kuzekera omukaisi n'ibindi kandi tugaruke tutere ururu bakwito ba structures n'ururu wa movement wo kutorana abantu 30 kwacha izo kwantorana ibakwita mainstream abantu batano torane eminyeto abantu batano torana abacyara abantu batano torane abarema abantu batano torane eldari n'abagurusi abantu batano na veterani abantu batano Mugisha yashoborera nahabizibu ebibari korabamo obwo bari kukozesa akaruru akomugongo uburungi bwabo mu nebizigaho cyo kwanja bino mu mugongo abantu okucyo nyine batino wisho dunekizibu kugira ngo ubundi ubwere line abantu nabaho keso kugira ngo abantu bararora siko mu line je bakaro mbono ubutahamira mu line yemo Francis Basime chairperson wa Kiswahili yagira ngo natekateka ngo abantu nibaza kwija mu bwinji kandi yagira ngo mukarura ke 2021 bakatungo buzibu obwo kushanga ngo bururu tiburatirwe mu shahemwe echaresuro bururu butaba bw'amazima 2021 ako kakija kageramu challenge amuriyezo challenge zabireho akaruro mu ihanga tikararangirirwa kutererwa eshahemwe but this time we are happy akarura ko nikija kuterwa eshahemwe mu ihanga ryona the other time abantu bakabaterera on this cell a polling station age babapachira babatwara polling station ndijo batera babapachira babatwara polling station ndijo batera so shanga akarurako kataba kamazima Uguyayongera yasima aba LC abakorire kurunja abantu okurebeka ngo no mukaruraka bacineho ubushagici niko kugira ngo no kucekinga o register heze kibine cha NRM ni kugendo misho kwihabarangira akaruraka batero na structures tutahire nturabo mbantu bitu tubamanyisa bakaza no mu registers zitu za NRM bayihandikisa twagaruka twatunga edabo portion yo Mugisha na registers za electoral commission nazo zatangwa mu cyaro aho abantu beyongiro kumanya babahandikirwa batarahandikirwe Fred Turiyakira Kabango chairman wa LC1 ogu yahamya ngo karabe harihe byo kwerinda biri kwemarira kandi yashaba abantu okwijana ndangamuntu ningashi voters slip nyencha kare omukutera karuru mwena ni mbamanyisa ngo akarura kanako mugongo kandi kari organized ro security kugira ngo aho kusindakana konkenta no sero no kugira ngo oratere kurugera ha maranga kwa president kwa tugambire no muntu araba ryo mu register ya NRM kandi wabotine ndanga mushime kubene nendanga muntu ne case kuba outing boko botine ndanga muntu nubwo hindwize ojena voter location slip ya national electoral commission yaba hiye icyo nkija kwera umukutera karuru karundo mwebembezo wawe ushikire kandi noshemere kutera karuru because what atira karuru tumasa ngo mwebembezo ubaronda tuwa mutora muronzire wa Rugazi Proscovia Kagwisaje yashaba government okugumiza muno kubashagikana nebyo kwerinda okureba ngo utabasa kubaho akavuyo kona ntugishaba security ahabo kuba no bururo bwahwire tukagira mu muvuyo ko ka security kabereho ekatuyamba myongo cyo nimanya government nekora borode banter iraba security bakumbuzo bururu tugerera kahi Uriyo mnyishengero kazi owambara City Rita Wahika yashaba abantu okureba ngo izoberi yanyencha kare baza ahacaro okwasa kutera akaruru hati no shabwa nyencha kare ebiro mukaga okwa katano 2025
okuza ha kyaro kyawe ekiwayihandikizemu omu kitabo kya NRM. President Museveni ka chairman nakushaba nguzaza kuba shahina oba wayetebekanisize aha mwanya ogumurukunganira muke cyaro burijo ogumukuterandamu okukora enchiko kandi obundi okubasa kugire mwaganira. Atkwase yagumizamu yashobora nahabigenderwa ebirakorerwe aha myanya eyo kutereraho akaruru ki obo bari kweta registrar owaha cyaraha LC1 wa NRM naza kwate kitabecho ashoma amazina g'abantu omwe ahari omwe mubashwijume obogo muntu numbumanya obate muri kumumanya obana we cyaro cyanyu obakafa ningo bunda akafuruka abantu abafire buzimo mu register numuza kubona umugisha goku bihamu. Izoberi ya nyenchakare ebiro mukaga byo kwa katano 2025 nibwo akaruru kebyaro karabe nikaterwa omwihanga lyona amakuru agagasha kwa Suzana Lino Mukisa ahabwa Tayari West.